Lembat kecing selok jeng umen sim bakut, kindon ringkat bat di baro.
sister. Babu katkis bakti iwai belum lang hagen kur materwa gene gunu kadam hau play khantam nakabanta ijing ayu jumi u nakabanta ijing khat pan lo lekdo kabau la IT tangi iwai khantam hana hagen kur ne kleman kublai betarasmi ling bagi jing pule ukhar wer gi iwai begin nok senyang haging pen thamai agabalan begin nok senyang agbon manra jing thamai haging im jong ki parlok prajor haging im jong itu ki baming ni pendu haging juni paman laksi dan nomor kata nama hidup long ki babedor bendu yok deng ki jing ai bekerpang no jisu berlong ki atiar jong jing pen thamai jubu tunginya phai su pole ke bor ke besurit bani panma lahu adu Hallelujah.
Naga kita Isaya. Naga benta ke Sion, ngan om Sangabja, bat naga benta ke Jerusalem, ngan om Shanghai, hadu baga jingpen kesan, jongka, kanda tuishan, ke jingshai, bat ke jingpen yang jongka, kanda tabak lek, ke syarak kabame. Kijai pendeu, kinsayu ya ka jingpen kesan jongka, bakis iye baro ya ka buram jongpa, bat ensa kot ya pa, da ka kateng bat mai, ya ka ba ka shintur jumutrai, hi kan sajer. Pan salong ka pan singet ka ba panai ha ka kti utrai, bat ka pan singet siem ha ka kti ublay jongpa. En om sinshu ya pa, karangi, bat ya kari jongpa, en om kotshu kabagenja, en rei, en sa ai keteng ya pa, kajingkiban jonga, kadon haga, bat ya kari jongpa, kapalapoy ka. Naba utrai, ulasyon kuman hapa, bat ya kari jongpa, en sa ya poy ka, kumba usama ya poy ka, bagakasuti, kumtaru kunchenran jongpa, kin sakam pinti eta, bat kumba unangrek kurim, usungkuman ala kanangrek kurim, kumtaru ulay jongpa, unsa sungkuman apa, kakien jongtrai. Para don kisah bapher Henry uju ulensian. Kidon kikam syakri bapher Henry uju utrai. Bakidon kijintri bapher
Henry uju ublay ubabentrikan ya kibaro haman la ubri. Ha uway pa uway ubri laay ya kajing penpau umansir na kabenta kajing bahala. Ha uway laay limba umansir ya kaktiin kajing start. Bad ha uway pa laay ya kaktiin jang kajing da uju hi umansir. Ha uway pa laay ya kajingye da uju umansir. Ha uway pa laay ya kijing ay banten kya da uway hi umansir. Ha uway pa ya kabo balle kikam pula. Ha uway pa ya kajingye tu lupa. Ha uway pa ya kajingnang banpenya per ya kilensir. Ha uway pa kajingnang ya kiktir kitliet baper. Ha uway pa ya kajingnang banbata ya kiktir kitliet ya kili baro la bentrikan da uway pa uju umensir. Ubasam yaki ha uway pa uway kabba uman. Kaktir jauh uterai. Kata kapon, ladang kerjing ketiu kurim hakashnong kana hagalilayan. Berkakni ujisu ladang hangta, ya ujisu lambat isunran jenguru lakat ngobha syakata kerjing ketiu kurim. Habakawan kalut no kakni ujisu kalaong hau him dan wan syu. Baru ujisu laong haka. Balai pi kusla ya katame, kampat poi kaya jonga, kami jeng o kelap tha ha kisakri, sale katba uong ya pi. Teladon hangtan riu tuli ikra kiba da kimau. Nagabenta keriti penku jeng kicu, kiba nyam uwei kumba sikau arkau kian. Uji su laong haki, tependap ya kini kikra daka kila pendap syon yaki. Nang trau laong haki, mentang tong kendian, batra yaka sya urang ba jin kawai. Kumta kilara yaka sya Haba urang ba jin kawai, ulamat yaka taka kaba lakalawan. Barum syamtir nangno lawan ra yaka.
Henry Kishakri kibalatong ia kata ke kilatin. Uca orang ba jingkawai lakawat iau nonglet kurim bad laong hau. Ibriu baro uaishwa yakawan kebabahan. Berenda kinong syembang kilayadi bah usaai da kebakam podon. Henry mapi pat kilatin kai ya kebabahatam hadu mentah. Ya kane kadak kepanengkong nakidak isin jengku uji su ulale hakana hagalilaya. Baru lapen pau ya keburam jengku berkesenran jengku kilangit haum. Kagas terjaga terang Di berdar ke sista di kena tuan ruh agur kaum kebakarpang ya kebalang senam dalam sebut ya kebaris sausun tayar borok keway aka beli kepang ruh ya kebaris cathedral aka baris kebamangan berdak ya kedai kedai ministry berisibu berhilawan berkensingan dan yang akan ya kesini berkunjuru ya borok kepala bengit keperluan baris berper perlu diperjor ikut dikabar. Abang ipai sekepor keberim ipai dari jisngu. Ikerteng sekemenor kebejalan dari jinten dulu mensi. Kebementin kelawan dia, kabur nak kata kepada dia. Kajigesa berbuat keberpelan. Kepenang ini beginilah bersemutu pura. Andai kasi sisa kalong, sibur kiai kerja, agak jengkel berjumi, apa yang kita kerja baru, ublay udah mereka. Kita kerja kira rak ini begilong, kumangilong, aduk mentah ini. Aku menegakkan mengudat ya baru kita tenok senyang agak jengim berjamaah tentang ya imei beripa ibrahim trelang berbelai agak bermanrak jengim ya ngah agak naik bertai iki men baru iki kini ki mama ya imei du agar kaum kebekerpang bari baru kibahiyah ngesan kilo kijor kiba dorti mempenaik pensan yang ngah haboro kiliang. Perlu buyut, aku mengani kesini, busi mikuak menyusno, kaya kita berdua temai dan om, kantam on wedai berkecing yang jikot kejanglu. Agar ni kepor ngomi pi iwe, perlu buyut, wasnu lengo, wasnu pelah. Nama kepor bagaimana kena rib, tamban dua bangjar menang. Bab itu habiti ayi mana rumam jikoi bah. But sakan dia orang itu sekarang gue itu sulungo. Nama kata galong bahagia sini try ayi mana ngampoi andai hawa kaya sini ngampoi manggapo. Kejaga bengalit kaya sini kedai kejaga jenis sengelap nak bertai jengah kapur. Bagaimana mungkin? Lalu nong ngakui berkom, kembali lagi yang dipikir di sini juga, saya mengenai mani. Akibat orang jingong kena, lalu pik kembali mengenai nautrai. Kepercayaan menteri nautrai, kepercayaan menteri nak jadi kuat yang kentang dijanggu. Menteri kebesukumen pada golong. Bahawa yang kata kecingri ini jangan ublay pet ublay yogi. Banda yang wakapor kaya iki baru kila kelah. Bat kata kecing kelah, kolong kecing kelah kebabah, bat kecing kelah kebawan ra, ya kecing kemai kecing yang jangan.
Narati pula itu ikut balik di pamflet balik penyui kalau dulu ke jikok ke kerja poetry tak itu. Narati ini yang tu kedai ke khana samari tu ikut yang kejikim jikot ke jengah. Penyui yang tu kuno lapor lakainya berangkat ke Jepang TV bagi mai don. Penyui orang tu kuno lapor sepang ke Jepang jengah nutrai. Andai beri lapor kaya ublay uat but ngala I love you bun siapnya. Kalau keberengkam perlu biit dengan I love ublay bun siapnya ni. Kalau ublay ini tanpa ada mengingin I love you ublay ublay perbuat. Ya aku mungkin nak si makot tu di way but I love ublay bun siapnya ni. But I love ublay unwan na kesikin bujung pi klan datang bawah. Para bayit angikan meneng iong orang ke eke bertamai ke bajia. Bagi kilong tamai nama berdamai berai. Ketaris jumi labun bun snem kalau dua banyak udendo nala kejam ketaris. Nadu baklan di Father Justin Mengkoi. Paris juli kamji orang tak syu. Andai ngada bagi sebelum mensiam patong bermenen kesmi agasin kebalik kong nadu boyo kesai Stephen Paris. Ilayo ulang do aku ke Paris juli. Namar baru belai berkot kilau tamai. Ipor kibarim. Ipolai. Kena gitu kesing ai jum belai ye kisah pipong hari iway. Berlong ki atiar benonra jing kemen ye kiway. Berlong ki atiar benonra jing kemai hage jing em jong kiway. Tanakum kene kesi abangi ni terwalang ye kene kemas keringkong jonga. Akot mover ye kiway kiway. Kamtam ye kini kikpa buki kun sabla. Berkeli tadi. Atau ngalong na ang bosbon na kabantajong kulay. Bila aru banong bagi jingin ke jamiru kada ke jing ai bakrautam ke bulai u ai hingi iwai. Bahwa bulai u ai jing ai hingi hamtam ye kene ke jingin ke bangungi ngidon. Ukni antiru bangungi in penangkam ye kene ke jingin na kabanta banyarap lan ni iwai na kabanta ban syakri ye bulai. Kenapa kata tu ai kene ke si banganta. Kanton ketip ye kilo di mensim ke jami. Bagi long kita keroy, benok senyang, nak kebentar kebalang. Lah kedai benok senyang, ialah kejong kejingin, melong lingdo melong runyam, ne bentuk seluruh lam yang kikun kikti, ne bentuk seluruh yang kikun kikti jong kehiman kipara kejongi, berjong kebalang, berbuti utrai, benong lingdo melong runyam. Berkot koleru ini berkasi, bagi long kita sebun, nak kebentar. Bantun priang ye kubur bahagia jeng belai, leba kisah pipom, leba kijing ai bakrau, iba belai, uai hege jeng jemi, ibai. Tunggu dua nomor kata, bau belai, berkentuk mesin yang ini, kenapa begitu belas siap? But I like sudah bau belai usiam yang ini, bau belai usiam yang ini, tempat unsur penungkam ini, nak kebentar, kejipun priang ye kubur bahagia jeng lagadai menunggu kini kikpa kikit kia bani lagadai banaiti lagajong kejikim nak kebenta berlong runyam bercakri ulai aku kom kebajanai and your roh ya Jesus Christ. Oh
pa di mi kutrai. Nakabanta pa bakutani, ikardinal, ibishop, kirindo baro, ibradar isesta, baterpang nakabanta, ipadat samad etani, ipadat taibok lang karbani, bagindan berbor, haplain kecingkot cingkia, katinla ban sumar, ya kakabli sewan, kabautra lapan kamti haki. Ni kerpat eme putra. Nakabata kisah baro, akan kisah di Serbujawi. Pertama kali aku berpikir tentang jarak, tempat di pasir, apa jikot dan setiap sport berapa Serbujawi. Ini kerpat yang berperan. Na kabenta kecikla kebut kilompok bat di pasar kema bat kibat payang syak kepalang ikerpa di kutrai na kabenta jami baro kibadan hande bala lemba kecike khu kejamu blai bang roy ha kecike balamba kecike khu kejamu blai nang roy kecike bat bang jan barabor syakisa kramen ikerpa di kutrai na kabenta kisana sempur baro jang kepalang bah kimang kiwasim simkhya wat kri ya kisah kramen ha kecing khu akohok bat kecing luyui ikerpa di kutrai Iruai gerbang road nakabenta ke choir jumi, nakabenta di kena duan, kibade kina mirap gerbang tam, ban isom blai kecilnya niam, kantam akan kesini iruai gerbang, boblai nak kukur do IP, punang IP kecikot kecikia, punang IP ru, ya kaman belai dua benang terai berbor, nakabenta kecingpu kecingpi mujang kebalan, mikir pas yang ikut try, Ablay terus ngap ia kena jingkerpan jumi kun jumi. Waktu kurkui ni iway pe iway. Bikin tu bioman berbor ia kejingai ai bekerja blay. Kamtam akan ia kayu keris berkui. Ipan kini baru berdoa Chris would try jumi. Amen.
long bukdeng hun hau blai pa budan bor baro. Doai ku try kerpa, mengilah bensin mentada bebidor agini kecing maya. Namar kata sin balapun mentai kini kecingnya, lapun dabil kam jo kecing suspa yangi, dau kristu try jongi. Who try and don't drink God but he. Token tiya lagi donu. Dongin yang uyo try u play jongi. Dasisha kebolong kebesam hokbat kabadai kadai jijungi bagi jimpen miyangi amanlah kepor bagi jaka benai ruyamin kukenra kukpa buku diblai budon borbat bonjuku leng bau trai jongi uji sukris ubana marga jingis naik jinglang bapok ibril Ulapen red yalade, ben kayu nagatai soti. Dagajing shashidom malor gading puna, ulap lighting in agajing yapon juku. Badagami patna kibaya, ulayang iyaga jingin bom juku. Badna markata, rekat bagyang yalukar kanya, ikat siling bat kihima. Barbaro ki pat beliem bagi bojong ke beneng irwai ke jirwai ro yami kadang ipen benak lem sange. Thank you.
Mulai bulan bor-boron kurkuyepi mukba uku bermen siambaku Hileksu gamas kawai balai ngai kejing em ban belasio nga ya kejing khot ban lom dengdo ngapun pau kejing semu ke bakrau ya itu baru ki baladun ti ban penhe pensan ban penrang ba yang aki yang baru bagi baru ki balanut senyang na berta kene kestiru ju ayu aidan yang belai na berta ibai bagi ba ki balalom ki nongai jengem na berta junga bagi balalom ru ki nong kesan di baraba tam na berta junga kamtam berfuju belai kum rido aku belai kapang ya ibeju ki henmen ke para ikini kinya mekha ifun persa baro ampir balalom inong kesan baraba kamtam lengba gejing uai gejing ai gejing belai berkapang kamtam ya Ibu Reverend Victor Lindo, Archbishop Jam Kecalan yang Pak Juni, ubalapan kentang Lindo sebelah yang menhenin kesini. Air ujung kebelah ya Vicar General Juni, wala Indon lang bunyi benta, naga benta kejing don rekan ujungi kamtam hati puar jam ujung pun jonga berlong Lindo. Air kebelah kerpang yang keparis sausen per ribar kawai kamtam ya Father Ramba Jumi, Father Liu Mary Lendem, Father Sacrius Singli, Lindok Sinrok Jangka Paris Jumi, Kibaralong, Nong Peni Lenti Kamtam Nakabanta Junga, Bagi Bakloi Berbuah dan Wan Syayi, Bagi Dwai Lang Bagi Kamtam Badlong Nong Pen Seluruh Yang Banya Cekmat Hai Bani Gejingkun Kre dan Long Lindok. Kujuru Ngai Gejing Kre Ya Ibrahim Francis, Ya ke PPC Jangka Paris, ya ki katekes bat kamtam ru hagen egesni ai gejing keble bekerpang ya the ordination celebration committee by kisop committee beper ai gejing nyalam jong Father Sacrius bani Mama James kibala Kriston dan perlong ikan egesni ke bebet ke bebiang ai keble kerpang ya ke choir ru kunju ke belarwai semutna bat ke bala perlong gejing dak nyam ke besyong play kunju ai keble kerpang Yaki kena duan apa barang senang kemawan wakili la lestom na kabanta kanya kasni ay kuplay kerpang ya baru di lindo pedan lang hagen negor nalor di lindo apa taris jemi idon ru ya di lindo na Cathedral Parish Father Julius Purba Father Don Bok lang Gawling Father Bernard lalu wala imla bandan hambi ay kuplay yiru pedalong di nong yarap yang akan tam hakapor mengenai kelong berhikan. Aku beli kerpang ya Father Hero ibalong ru Assistant Parish Priest Jumi Mensua Father George Shining Nicoy Father Lamprang Father Felix Keren Father Nabin Father John Naumot but yaki brother Krabok Kamtam ibadai Rupsi Benum brother Wansai ibadai Rupsi Bakhabanga yaki sister Barok ibadai Wanlang akan digesni walaupun pun PM ya gini kesini. Aku boleh kerpang ya kipai rungai untuk Cathedral Parish. Ibadan berbuat ringkat tengah aku buat bagian membikon. Bermentaru aku boleh pi pilawan bersenran.
masun yu iki kemusim dengan kesukuman memang naslo ba kejingong dikon dengan kemusim tukut tentang kalau detek bisa kejinglong lindo dan kejingwan kejumpi mentagasi. Aku boleh terpang ya baru ki padar berarti berdar ki badan aki yang terkre aku keluar kemangan dan terkre ila dia berlong lindo ilalong kinong sandram berata bagi kinong ikairu na keberta juma. Aku boleh terpang ya kebalang sinong untuk langsung put pada kiwai kebalang sinong buker ilalong ki nong nok senyang na kejengeng kejengah tentang lembah kejenggurai kejengki. Aku boleh ru kebalang sinong buker akibat let oraturi kumpul berdar. Aku boleh gerbang yang rumah kebenta, inong hingga jonga, naduk kelas arit, aduk bandadat degree bat ke teologi jonga, namun mungkin dilalong inong penwandur ya kejeng kejonga, limba kejeng hingga kejoki. Aku boleh ya di para bangit jong taris jongi, kisah boker, ibala tristom dan pendiang ya kejengton kam bententu pendiang ya gani besi kebementah. Aku belajar yang isi jom kesenang langsung pun berkipat nyong senang jom kesenang jemi ibarat teresitom ban penolong ya gani besi kebedik kebebian kantam po yang jemi. Aku belajar baru ki volunteers ibarat teresitom dan penyaji kali berkunju dan penyaj ya kejaga syong nak kebentah ibadat jom belai. Aku belajar kerpangru ya ki para kelas jengah Iwan menenun nang pe katedral bermentar kunju bidang beran handi banyak keman lang banga hagane kesni aku beli iki bekilalong iparlok di sisa kemudian berbor ringkat banga abarok dikhab jong kejengin aku beli kerpangru ya ki para bangit nakiwi ba dikunhun balang dikunhun jingai ba tilawan benesok musim lang hagane kesni ayu beli kejongi pada lang komplet yano hagane kepor aku beli kelum iki iwai resim magana gis aku beli wala kolong keberhadu Andrei kolong keberkerbang naik benta jupi iwai beli sibuan. Diperkuat kami nak ada dalam punggung kejing Islam ini. Ribun gulami, lau mimpi lagi ada kepor balik sudah ke Afshuan. Kau ya Afshuan sudah tanggung jawab kami ilaga katan. But beli sibuan ni pada Paris Pris, pada lembut. Apa bersamsiap di dalam ni, apa dia semua dan ada tembok lang, tang tiap, nama kalau rupai orang tang tiap. So, syua dengan start dan dengan kos rumah pada Paris Pris dan yang dinikmat, ya ini bajang pada tembok, but of course pada tembok semua yang dinikmat, pada Paris Pris. Akius, akakon. Pak, asa Bible yang Zacchaeus berlempat ini bagi dia berjongtan. Toh, pada tembok, nirap naga semua kebakrau yapi, dia beraitan filan bagi kemudian, yang hangil kumkinong mikmat, jong ke Katedral Paris, naka blok A, Blok B, bat blok Malki, bat Kisamla. Idan chairman jong ke blok A, chairman jong ke blok B, bat secretary jong ke blok Malki. Idan dah ke jingkamu ke bakrau ya pi. Aba kidan bagi apa katedral, isngau bagi dan ulang dikan bakarpan. Ikuntin seneng, bakiyai. Nakawai ke yang jingasang yang syakawai pat. Idan ngis das gawon sisa. Dalam dia tengah kijing sangiang jami, unai ya jengker ku mangkas nublai, bang ayo benta kawai, nak bun kijing kerku kidan kimensiam kidan kikentin di mana mensiam bagi kidan kikentin bagi sengau kumen, ba ki pelong ya kanyam kebakerbang nak benta jom kipai jomai jom blai, kamtam nak benta kabaris lain kerajumi. Ni dua bani kerpat bagi ini kikentin kajing start kajing syampang jompi. Kadang buat rengki dia pi, akan nukar commission berkenaan lain nanti syakmat. Oh ini trip reconciliation laban, kum principal in charge jom bawa nak school halau sotun, but kejik start kejik syampang dia pi. Kenapa? Kan sekentil,
bahkan sara ya kanam ke kateng jaga school go pidan ni na ke cathedral parish ni snowdo bagi ni da dua ikut pada ke kopor go archbishop on pai ni ko cathedral ni ndre yushim pi kam da jinga ya ke tentang lai kilometer ai tamba fitet hasor pat lai kilometer ru kelaban sim sikenta but sakawai yai fada tebo ba kejing higai bagi yo naga cathedral hakaliang ke disiplin habar kan sobha nang bot ye ka batentoi kam ye ka kublai si hajar mo ye pi wei kublai si hajar mo kam tam ye pi pa belai yo lingdo bakan sai na ke benta kabalang jeni menta khot ye ki ye fada donbok man pendeng shwa ya ka maflor balai paris pres hai fada tebo but sekiwei kiweru kinwan bana ye ke envelope hai pada table ikni kikma ban hai pada dia Paris Prince kita mai envelope hai pada table lang ya ikni kikma nai ikni kikma hai but ya pada Paris Prince kublai shibon ikan kapor kublai shihajamu Tahu kublai shibon yang hidup orang di semalam. Tapi jam-jam semua. Tetapi kata bidangnya kublai ya ulang doa jongi tetapi magi obat kumudikon nanti. Nanti kalau mata gua masaki pada mungkin kesini tolong ulang doa soblay berkurang. Paris, komisi semua tapi yang berkat. Hero Ukraine. Aku ya imam saya singgung. Beriru Chairman Jangkamika. Ordination Celebration Committee. Ikai day, Reverend Karasan Yosefli. Sebab wan cuma haram, ada gondok kemai. Wang ai burung ki. Pakai jangan ngoyo bre, nampak di pecat bor jompi. Bakti nampak nomor sarai jompi. Reverend Karasan Yosefli. Bakti jam borok. Ini perlu ya di Reverend pada Julius Kurban di bagai neki rambang belum terus ini. Nanti nepok silong lawan kenang. Pasal ki kena masuk kau. Hati kita lupa semai. Perkumpulan ya Reverend pada Julius Kurban. Hati jam. Perlu ya Reverend pada Hieronymus Bengalong Koi. Di bagai masyarakat jadi menjualan mata bukan silong. Macam mak. Nak tentang kemudian burung jadi. Tapi untuk kemai perkumpulan ya Reverend pada Hieronymus Bengalong. Tetapi jam nampak tu yang kita jendok dengan tempat iklim apa deh. Nangka ini pada lambrang pada George Channing, Reverend pada John, pada Nabi Tuhan Semat, bagi iklim pada orang dok pemain ke perkumpulan tawan. Tapi jam satu berapa kali? Tapi dengan ini kasar kita kemai. Ya kita subhai kita kok kita mau yang boleh. Dia kita berit, bagi dia cingguai berkam. Nah kata kita dok jadi, baru kawan kita kesini. Reverend pada gondok bowling. Ni berlawan, mandi musyak itu tahu mah. Saya mata pun belum tahu. Wan pasal kilang dengan mas bangkong yang dok ini. Tapi jam. Bagi payung dok terukut. Dan bulan ini malah keren ini itu sama pakai long parlok kami. Dekap tidak boleh sisir sebelum doa jami. Tapi dalam doa apa lalu Nabi Reverend pada Nabi Bakti ini karena promosi polis pemajangnya. Kalau sidon Nabi bilang tak. Berapa Francis kilang cepat itu dah. Berarti ini berpesta mawan cepat lumut dah. Dan sama keseluruhan doa asapan sipor. Wan cepat lumut gondok semai. Angkat dari kesan kuat ain. Jin asum hai pilu kemudian semua ia boleh. Tekot sistar. Tu sistar apa weloi sistar keluar dengan penting.
Yo bakal pembang banyak sikmat. Bang. Sista one tiun. Sista nongsi awiloi. Sista libera sebawan sikmat. Sista sweetie sebawan sikmat lungguh semai buat ai. Jangan subai pi berkat. The one to sista kita ni Paris. Kita lagi nongi. I buat lungguh semai. Sebawan sikmat. Sebawan sikmat sebagai jenteng. Kita Dubai, kami lengkap kini di Dubai. Apa kita Dubai so justru kita Dubai kami lengkap. Ya Dubai macam apa nama kelas sekolah ni? Ya Dubai kata boleh masuk. Nih nak tak ini kiri ni macam ni. Ya Dubai sih buat mata kami orang orang pemain. Boleh bunyi ni orang madu tepok. Madu temata bunyi dengan kepala bunyi dengan itu. Madu thakti. Walaupun kau kurang ya kini di dunia macam ni. Nikah ya ni sista koro, nak sista boleh nak ni parisuni wajib nak koro, berlabur berkait kini ikut dengan para pembeli. Dalam dalam semua kau benar kurang ini, baru kum para kelas para pulih lah hingga itu tahu, bermata kilang untuk lungat kerai di sini, macam ni yang boleh, bani nak berkait, tapi dalam dalam semua kumen, boleh ini para, ini kilang dunia, yang ikut macam ni yang boleh, bani nak berkait. Dewa teman, nak ini kesan untuk pagi teman. Tak boleh sibuk betul. Tak punya yang mau beli. Jangan bertanya ni, bangsa jadi mau macam apa sih? Baru
Ibu Dewi, baru segenuk yang pada, kapur, si punya syuting, yang letak di mana sahabat. Kabulok